Kambi-ini cia githurano gya gucokerwo kia upresident ni ithiite na mbere kunyita thinga kuria atongoria aria mathuritwo na kiama kia Jubilee icigo-ini itiganite cia bururi no marathie na mbere kumathira Uhuru Kenyatta kura. Kaunti-ini ya Murang'a, murugamiriri wa atumia Sabina Chege na Seneta Irungu Kang'ata nimatongoretie abunge kuuma kaunti iyo gukumithia na njira nene mirurungano iria itafanitio ni ngwataniro ya NASA makiregana na kamiti ya ithurano miaka IEBC. Hatutaki maneno ya maandamano. Ama nyinyi mnataka maandamano? Tuweka kwa kwadiri ndio shitu ate tondu. Nimo gwetekera gwado itu. Nimo gwetekera. Mundu ucio arenda kurehe maandamano kuria Nairobi City Center aikaraga Karen angikorwo ni ekwenda maandamano mekwo ni mambirie kuu gwake Karen niguo tuone ati no atongorie maandamano. Ningi ajumbe aya ni mokirire igeria ria kuhagura mucirithania wa igoti karu Justice Njoki Ndung'u makiuga ni mehariririe kumutetera na kurugama nake kuuma kuri aria maramukirira. Kaunti-ini ya Nyandarua, Governor Francis Kimemia nake ni atongoretie kambi-ini ta ici kuria mokirire mwena wa mung'ethaniro makiuga ndwihaririirie wega guthie githurano-ini. Tumira ithuothe aramena mawathe arame thibitari aria akuru nitukuruta ngari andu a boda boda tukotwe hamwe tuone andu othe ni moimira ni moikia kura rais witu ni ashida ritare twenda shide na kura milioni makiria ma milioni 3 nigetha ahote gucida mundu ucio na nie ndina uma ate mweri 26 Uhuru Kenyatta noe tugacokia andu twarithie miaka wengi na mbere itu na mbere kuringana na mibango ĩrĩa thirikari ya Jubilee inayo. Kimemia araumagaritio ni hamwe na bunge kwenya thuku wa Kinagob, mubunge wa Ndaragwa Jeremia Kioni, murugamiriri wa atumia Faith Gitau hamwe na angi. Kambi-ini ta icio ni ithiite na mbere gutafanio kaunti-ini cia Kajiado na Nakuru ni atongoria ngathi itiganite. Tumesema hakuna maandamano. Maandamano tumefanya nini? Tumekataa. Tunangojea tu tarehe ngapi? 26. Hadu-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.